Iti Diyos kat naimbag na agnanayo. Amen. Sa pangagundaway, umay may ikablaw, ti ayat ti Apo, kan kablaawan na kayo, digiti kakabsa tayo, in the throne of grace, kung nagtuwang na ti Parabor, Ilocano Fellowship dito London. Ngayon kakabsat, makipagmaymaysa kayo, nagdayaw ti Apo, kan agmaymaysa tayo, nga itag-ay, iti adda kadaton tayo iti Apo. Well, ito kita nga rod, ti panagkakanta, tatlo kasta, iti Apo, kat maragsakan, iti alamin tayo. Maridayan iti Apo. Kantahan tayo yung kanta nga ko na naawag sa bahay ang Diyos ko. Hallelujah. Bless you. Diyos ng kami dayawan, kanitan o, iti Apo kanito. Iti Diyos nga namaswa iti langit ken daga. Yes. Iti Diyos nga namaswa kadagiti tattao iti lubong. Amen. Agyaman kami ken kao natan-o ka Diyos iti kanti undaway ken paay mo kada kami. Agyaman kami Apo iti bandaygi. En kaapo yung pakita man iti uneg Apo iti makalawas. Agyaman kami Apo, iti panagpasabot mo Apo, iti pagkasapulan mi. Iti siyo amin nga area iti biyag niyo Diyos. Madaydayo ka Apo, saan lang o Diyos, iti kinatan ko puno digit o Diyos, iti kinapud mo ka iti biyag mi. Dagiti ka rin Apo, kasi bibiyag daw Diyos, iti siyo Apo, iti magananay. Kapag bibiyagan, kan magmagdad Apo, iti kirid mo iti pigsami. Iso itinamnama mi o Diyos tapno kastawa po, adda po nga naligta kami, adda po nga napigsa kami, nga nagtulad kami po nga sumarangan o Diyos, dagiti magkikita, may mapadpadasan mi po, dayto po nga lubong kitagdama o Diyos. Madaydayo ka po kan may tantanong ka o Diyos, tadina kami po at tinalawan. Sika po dito sangwanan mi, sika po dito sikigan mi, sika po dito likudan mi. At marikrik namin o Diyos, kain kaapo mo, ipagpakita o Diyos, kalibarbarik na kada kami. Naimbagi tiarawag mo Diyos, tanabara daw Diyos, tapno kastawa po, makapagtultuloy kami agsilbi kain ka. Kuto Diyos, magananayon yung apo, tapno kasta ti aldaw mi yung apo kompleto. Agyaman kami kain ka. Tangal daw o Diyos, awan ti sabali mo apo, no ti apo. Aklunin mi ti panagbalag
balay di apo ti aramid mi ken dagiti apo na duma-duma apo nga serbisyo mi. Tutumay kami peken ka nga si papakumbaba at kasta apo dumawat kami apo ti pamakawan kadagiti naramidan mi nga Dios nga basol. Basit man apo nga dakkel nga apo kidawon mi ti nasantuan ken man nakabalin nga danaw. Nga iso ti mangugas apo kadagiti kapanunutan mi. Ti puso mi, ti biyag mi, tapno maikari kami apo nga tumakder, dita sa muanam, ken dita presensyam dangal daw. Wen apo, gyaman kami unay, bendisyura maapo ti tunggal may sa o Diyos, nagtingdingag ka nagbuy-buya. Bendisyura dagiti anak mo, Diyos, iti apo nga salinong iti balay mo. Bendisyura maapo dagiti adipon mo, Diyos, nga matalagpunay nga agsilsilbiken ka. Mga aywan, kadagiti karnero mo, Diyos. Bendisyura mga po nagiti sao, mga po may parupok tangal daw. Pamati kami o Diyos, ang kamabaliwan itunggal may sao Diyos. Ada po ti may salakan, ada po ti magasan, ada po ti mawayawayan, ada po ti mabalbaliwan, itigyan na o Diyos. Man nakabalin tao, apo, natanong ka, matanong ka, naimbag ka. Lord, agyaman kami unay, kukam nga ruti amin ng gloria, kadayawan panagyaman, kung panakaitan o. Dagiti abot ay dawat kong karadag, may gabutin natin na kung Jesus. Amen. Dagiti makamuti agsala, amen, kung nadaman kahapsat. Amen. Dagiti makamuti agtsatsa, amen, kung nadaman. Can I hear loud, amen? Amen, kada kayo nga buy-buya kakapsat, mabalin nyo, di makipagsala, makipagdaydayo, kanya, mi tiday di manangal daw, kakapsat. Kanta, di kanta nga kuna na ang mga Kristiyano na kay Kristo.
tirago apo ngay parparitnam kada kami o Diyos. Maragsakan kami unay apo. Gapo na apo ta may experience kami apo. Iti kinadaktal mo nga Diyos. Kinimbag mo nga Diyos apo. Ila ito yung narugmanan nga daw apo. Nag-uumong kami manin o Diyos mo may mangitanong mangidayo ken ka apo. Naman la kadi o Diyos. Na may ayo. Kaya mapaisang da ka manin o Diyos babae. Hindi pa nagkankantami apo. Ila ito nga aldaw. Thank you Lord God. Kukwam amin nga dayaw, kukwam amin nga gloria, kinatan-o po Diyos. Awan iti alain niya. Hallelujah. Oh, we bless you. Kukwam amin dayaw, kinatan-o. Ikaw ay ngiti puso. Natayaw, tinagaan mo, pangawin
mangagas. Sika ti Diyos nga mangagas ken mangagas to kay Apo. Sika ti Diyos nga nagkari ka na kami. Kay ayatan na kami. Sika ti Diyos nga nagkari Apo. Nga isalakan na kami, bendisyonan na kami Apo. Awan pa'y itikas ken ka Diyos. Ikinatanong mo Apo, awan pa'y itikas ken ka. Hindi kinaman nakabalin mo Apo, awan ti makabala, awan tikas ken ka o Diyos. Tagay mi tinagan mo Apo, itagay mi daydayaw mi tinatanong kanagan mo Apo. Gapo na si kay ti Diyos, mi o Lord ha, kasi bibiyag na nagsalbiyan ni Apo. Agyaman kami unay ken ka, agyaman kami Apo. Kararamida mi ito nagbiyak mi Apo. Agyaman kami o Diyos, ngahanlang itibiyag mi Apo, benbendisyonan. Yung kiniuray pa iti partes ti pamilya mi Apo, digijin na dyan Pilipinas sa pamilya mi Apo. Agyaman kami, ti panabendisyon mo men kanakuana o Diyos. Alawen Apo, iti na itingal daw, ipaitigay ka o Diyos, iti katalukan nga panagyaman, panagdagaw Apo. Kapuna ta si kalayang, iti may kari nga umawag ka dagito Apo. Agyaman kami, itinagan mo Apo Jesus, itawad ni amin dagito. Amen and amen. Palakpakan tayo man ng Apo. Amen! Ang punay talaga nagbaray di presensya iti Apo, iti nakapsara. Tagikurawin tayo pa, ngay taga nagtitimot tayo. I-recruit na tayo di Apo. At kasakbayan, narod kakapsat, itong tuloy tayo nagserbi di Apo, giyaman tayo. Amok ka na yung bindisyonan ka. Dagiti na bindisyonan, muna naman di Amen! Amen! Saan lang, nakatayting daw, dating na nayon. Intay nga ron, di pa nagipaduyak-yak tayo, dagiti ang inarami di Apo. Pamati ha, dating nga lawas, at tinagdakkel, ang narami di Apo. San lang, dagiti pigsa tayo, mamadapay, dagiti saan tayo, ang inamnama, ngay narami di Apo. So, alang nga ron, may yung nga ron, di paduyak-yak, narami di Apo. Sakbay tayo nga ron, ngay tayo lang amo na nagiti sa una. Ay bak mga ni Brother Alwin, dahil suti mangted iti testimonyo tatangan na. Amen. Malay dahil niya ako. Amen. Tengang tikat din nagdakkel, wano na pigsa, wano talaga nga pangatong masigamit na lang sa para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. May tantanok yung dayaw ni Apo kakabsat. Gapo Apo ti kinaimbag na iti biyag mi kunakta ti biyag mi nga sa pamilya. Agraman ti sibubukal pamilya mi dyan sa Pilipinas. Gapo ti ayap ti Apo kan iti parabol na kaya nagdakkel nga bendisyon kaya na inpakita ng mirakulo iti biyag ti pamilya mi. Gapo ta aming ekspektaren iti may nga bana nga magpasamak iti ayayaten mi ngayon na. Ngayon gapo iti ayat ti Apo kitanda nga inpaay na iti kabarbaro nga biyag manan kanya na iti reto mabundaway. Gapot ay iti panda iti ospital kat hangan nga makaputi madipayon nga makauni. Ngayon gapo iti ayat ti Apo adda itatan nga nasalunat. Nakaawi din iti balay mi. Yes. Kapag marabot sa Diyos, nagdakkelan. Ngayon, pakita naman yung ayat na itibiyag. So, nagdakkel nga pagyamyamanan mi Apo, kat isungot tiga po na nga, han kami nga agsarday, nga agyaman, ken mangitan tanok, ken mangidaydayaw, iti Apo. Data tinakkel nga bendisyon, ken parabol man nga ipa iti Apo, itibiyag mi, iti retro magdaway. Kat agyaman ka mo iti Apo, iti ayat ken iti pamendisyon na nagtutuloy. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mga pabilag, ti pamati. Ay ito yung kapsat. Kung nula unay, na imatangan mi. Saan nga gune, saan nga kuti, di lang matanan, ted kut-kuti. Iso nga, nagdesisyon kami, na ikararag mi mutin, na itagaan ni Diapon. So, damot di pasit mi, naramid mi, so jay, napan mi,
Imbaon mi nga panday pakita iti mga gasunod di ospital ken. Yaman di ako kapsat ura pa dagiti gastusan ta medyo nagkintayog kami ngem iti Dios ket saan nga nagkurang. At di makita mi nga kapsat ket mumi tay di na naputi di saka nagdakkel ti na nagastumi di nasurok nga dua gaso. Nga liboy di ti ekspektaran mi ta kunada nga dati pneumonia na dati nagpositive kunada pa ket mapalang iti COVID facilities iti kita mi kakabsat ket 211 mo lang iti bills na ket manulal daw ngem ti apo ket naimbag kakabsat hanay palubos nga agparikot ti anak na tapno kastay supay nga lapod iti panagsilbi ti Dios ket matalagpunan amen takunana jay kakabsat Philippians 4:4 kunanan sa jay nga in all your needs you will supply my God will supply all our needs according to His riches glorious in Christ Jesus amen katadan sabi may isang paduyak-yak ni Sister Hanili may panggapmat kini ayat din nga ama ta may samot nga natamaan nung dagiti kakabsat mang pabilag ti pamati ti tunggal may sa ayawak mga kakabsat ti kabsat tayo nga aninin Amen. May sakmat nga agyaman kini ako ta uray no amin nga halos amin nga kakabsat ko kay ni papang ko ket tamaan ket kasi naapot ta ket naimbag da amin na uray bagbagada nga aga oxygen ket agyaman kini ako ta nakasurvive ni papa. Yes. Ako manong adto nga bagbaga ni atik nga hana kay ti mga ni papa ko. Sublik amin hidayah gloria ken panagin. amen Wonderful. Thank you, Lord. Thank you, Lord. amen dagita kami kakabsat tayo kunakon makapabilig ti pamati awan dagita dagita lang ket dagiti makunkuna lang sa agi iti ako kung nuno maminsan ti kabusol ket aramiden na aramaden na dite ayten tayo digyan. Well kakabsat na media pay iti pamilyami kakabsat nga kunada diyan may isa nga pamilya nag-positive da amin ket aji may isang kag oxygenan ket nagkintay tintiro nga jay baryume. So nga na hami nga napigilan nga binagbagan di doktor iti nga handa nga dapat nga immediate agpanik ti intiro nga baryo tapos di jay di buteng unay kunak di jay nga di pa nagbuteng iso ti makapa pakapoy ti kwada ti pamati da uno makapakapoy ti nakunda iso nga yaman pa ti apo dali ng kabil nga doktor iti media dinilit na mulaan nagtakal nga issue di karman nung agiti ang kakabsat ket dayaw gloria panagyaman ti apo tabalay diken adda di pa nang waya-waya ni apo kadagiti natamaan ti kasta nga anayin alawon kakabsat agyaman ti apo kan-kanay nagyaman tayo ket nakasagana tayo nga road ng kakabsat intay nga road ayaban iti panaka maestra tayo manursuro tatno kasta adahalin tayo pa dagiti nang uneg nga saan tayo unay mailadawan kun saan tayo unay matarusan ng gapo iti pinangipasabot ni Apo iti nasirib nakabsat tayo nga maglaadaan kadagiti panakamu nga agtagikurang kami maminin mi ng gapo iti parabot ni Apo ng gapo iti pinangisabot ni Apo iti kabsat tayo at tuyon nga malawlawagan at dakdulkunan nga katulungan ti spiritual panagben tayo ay bak mga ron ti kabsat tayo iso ni teacher tayo ni Manang Estrella Balinbi. Amen. Masapot ti microphone niya ta nalaaw tayo mutod. Diyan man nagtawag na tayo may isang awan na tayo may isang audience. Dahil kaya ako kapsa nag-imbag dagi nga denggan dagi nga testimonyo yo natay ko na ni Sister Adelet nga kadumangan ni Father na nag-imbag damo na minsan iti ni mother ko nakay ti mga na po karabo
pas ko di langit, the portals and the quest nga kangatuan nga kunak Lord amo pa kadi malaman ni mother ko tanhan kami mga makaawit taw-taw di gijay kabalay na mga ipumpon ko ada kami amin dito imbag ni Lord. He honors our faith and He honors our prayers. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya wala mo ko agad si kalata makamo ko na He honors my faith. Amen. Hallelujah. Last time we discussed about the life. We discussed about the story found in Luke 16:19 to 31 about the life of Lazarus and the rich man. Kat nakita tayo dyan, naadal tayo nga numalpas nga matay ti tao. Kada gito nga tiyempo mapanjay heaven or mapanjay hell. But before, during the Old Testament, numatay ti tao, mapan nga una di paradise or Abraham's bosom, santo, mapanjay langit. Amen. Kat no i-discuss ko man natin, makatawon tayo dito yan. So we'll go to the next chapter. Kat adalin tayo manintimay sa nga nakakaskas daw nga pasamak. Na there's now in the Bible, nothing in the Bible. You cannot find any word in the Bible nga dahito nga adalin tayo tagta. Ikaman ti Paulo na nga, are you ready? Are you ready? Medyo kintay tiri nakakabsat ka naka-live stream ngayon dato first time ko nga may ikwa pagano. Adto di ka malik, admit direct na nagadal ti Bible school, I did not receive any or do any training or any seminars. Kaputi parabol ni Apo Dios, na indaklan ni Apo Dios nga kabsat nagkanta yung matigundaway nga through reading and listening adang mapasili kita maibingay kada tayo nga kasla ako pa kay admitter nga teaching hindi kay sharing tahan lang may saksasaw dito amin tayo amen kaya di pa ulo na dati lesson tayo muna na are you ready nakasagana tayo nakasagana kayo amen good. Alaan tayo ijay, parte ti Bible ijay. One of the most important and very fascinating and very spectacular part of the Bible. Ijay 1 Thessalonians 4:16. So last time, naadal tayo ijay numatay ti tao, ang dali papanan na, 2 places na papanan na. This time, adalin tayo mat, aday, no kasano, digiti pasamak ti biyag, nga isupad-padaanan tayo, kat talo di kasta makaredy tayo, makasagana tayo makapsat. Amen. Kaya, ti pangalaan tayo ti texto tayo iso di jay. I love this part of the Bible, this passage of the Bible. Ijay 1 Thessalonians 4:16. Umuyo dati yan ako na parte ti Bible. Very familiar dito, very famous. 4:16 na hingga jay. It is called Kunada man ka, the day of the Lord. Uray nga di ito nga mo tagarin namin nga pa tatakidig yung tagarin kung ito ay kakabsat ibasa tayo okay. 1 Thessalonians 4:16 hanggang na dyan 18 Ilocano? okay Ilocano 1 Thessalonians 4:16 it's all about Unang Thessalonica 16 to 17. 17.
kunanan iti kakabsat, bumabanto ti Apo malipod langit, ket mangnudto dagiti tattao ti may ukaw a birit. Amen. Titimag ti pangulo dagiti angheles, kan ti trompeta ti Dios. Tunggulan to nga bunga dagiti natay ang nagtalinaed iti pamati ken ni Kristo. Di 17 kalpasan na datayuwa si bibiyag iti dayta a tiempo. Maurnong tayo may kuyog kadakwada iti ayan iti ulula. Tapno sabten tayo iti Apo ijay tangatang. Iti kasta kanayon ton nga datayo ti dinna iti Apo. Madaydayaw iti Apo. Amen. Hallelujah. Taman nabasa anak mo nga nalay ka dito, Latin kada Greek, kada Grego, ano nila duma. Hebreo, anak nalay ka dito. Nabasa lang natin napidot ko, so nga ipasa mo kada kayo. Awan ijay ito'y Biblia na may magating nga rapture, di na kinunaya. Kaan, Kulos. Even in the 1 Corinthians 15:51, which is the may samo dati nga passage about the snatching away of the believers. Una na 51. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be all changed. Ano dyan? Isa. Kat awan nga pa siya rapture, birubok, awan rapture. Nagalunak din nga gawon. Awan rapture nga sa nga pulos nga makitong dito yung Bible. Ngayon ko na di rapture, independently, in meaning that ato I will know, in pataros da iti Latin, kaya nga sa una dito snatched away, kano? Snatched up or away. Kung ano tayo, or cuts up, cuts away, cuts away. Kaya sumat yan. Rapture is a very staggering and it's supernatural victory over the grave. It's a miracle. Kung ano nga ni Pablo, it's a mystery. No mystery, santay nga mo no apay nga adda, no kasano, no whatever. Dagiti nga question, why? The jet mystery. Awan kulos makasumba. Gapo nga, dati ket mystery, Satan cannot duplicate. Wanuhan nga magtulad. No. He cannot imitate this mystery. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Tadi sa panas kayo managtutulad kayo, mamumutagpay. Jesus won the victory over death. Tulad ito pagtutungtungan, Jesus has won the victory over death. Rapture is when the New Testament believers, take note, when the New Testament believers dead in Christ will have their redeemed souls. Dead in Christ, magkakitang Kristyanan. Souls. Diba, we studied about the composition of ourselves. We have the soul, spirit, and body. Matay ti tao, dato'y mapanday grave, pagbaling nga das, dato'y mapangkini ang Diyos, daytoy, at dato nga papananda, the hell or heaven. Tata, when this happens, when rapture takes place, this soul, spirit, will meet. Admit na kadatoy with this immortal, it will be changed. This body, agsiputa, this is corruptible, agbaling nga, tapok,
baling immortal. Into no rapture kakabsat, dagi dyan ginalpas nga natay ang agungan nanto, kat mentaan dahil immortal body. Kasano nga body, kaanya nga klase ti body. It's like the body of Jesus when he was Ascending. when he was hindi nga nabungar. Nasakbay na nagpangato niya po Jesus. It's the similar, it's like the body of Jesus Christ when he was resurrected. The spirits and the body will be reunited to meet the Lord in the air. Apay nga ta, nga di natay, it takes time. Isulti una. Well, Did you Magbago. happen to ask that in the sulit ti panahon niyo? Apay nga ta isuda una. Apay nga ta agigidam. In the twinkling of an eye, yun na. Kung nga rasong kakabsat. It might be because nataykan, di ba naglupsatan? Good. Di yalaan natin panahon ko. It might be because mabaybay di tiyempo naman ikay nga dahil bagida mapanti immortal nga kuha naglupsatan na rin. It might be because of that. Medya ka muna niya para kanyayo siguro matang niya ibagayo magti niya nga payo. Anya nga observation nyo. Mod-udi tayo kay Munada santos tayo. That's the sequence. The rapture, it will inaugurate. It will inaugurate or heralds the coming tribulation. By the way, the rapture, there are many kinds of belief or papatsinda na pre-tribulation, mid-tribulation. We will study about that next time. It's very broad. Pre-tribulation, rapture, dahito itati discuss ko because I believe myself, I believe. And I believe 100% that the sursuro ti pre-tribulation. Gaputa pre-tribs, mamatekmat, it will inaugurate the tribulation period or commence or start or heralds Jacob's trouble. Jacob's trouble kung na great tribulation after the rapture. Okay. The great tribulation will happen or it will occur. It will affect primarily Israel. When this happens, it will affect primarily Israel and all nations. Ado ti rason no apay nga primarily ko na it will affect Israel. We will go to that points later in our studies. At the Old Testament happenings, uno nakasama kay Old Testament, denoting about or illustrating about the word rapture in the Old Testament, because this rapture here is a New Testament term. New Testament term. Kaya ijay Old Testament ang damit ti kas lang ay similar no illustration ko na malangan. Like what had happened to Enoch. Ano pasama kini Enoch kakabsat? Yeah. Someone say, ni Enoch, di ba nga natay? Ang pangatoy, nalo niya ako Diyos. He was taken up. Kung ano nga he was transformed to up in the sky. Enoch was transformed before the flood judgment. In Genesis, this is 14, Enoch. In Genesis, before the flood, he was translated to heaven. Kastamad ni Lot. Napasama ni Lot. Inala ni Apo Diyos iso na nga umuna. Before nga mauram di Sodom and Gomorrah. Kastama na ni Noah. All this happened
In where? Which part of the Bible? Genesis. So nga, di kita ilaan ti illustration na, ti rapture nga makongko na. In terms, with respect to New Testament and Old Testament. Kung ano nga di binasa ni Sister Itay na the English, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet, kita nyo na gado, with the shout, kung ano nga doon, with the voice of the archangel, this time, adi, hanlang nga very, hanlang nga asi-asi nga angel, or very normal, or, na lagi, hanga special, ordinary. Extraordinary. This is not an ordinary angel. Talaga very extraordinary angel yung mga na archangel. Di mo yung saan ni archangel kay isuti pangulo da. You see that? So I think very very fascinating about this passage in the Bible. Yung sa pagka-archangel. Apehan lang ang tanga angel. Then we who are still alive, shall be with them. Paano tayo what will happen during the rapture? Tama po. If today there is pandemic, what happens? What is happening nowadays? Today there is a disease. There's a COVID-19. And this is pandemic. It's not only endemic. Endemic means for a certain community only, but pandemic, it covers the whole world. Worldwide. Pandemic, naman kung natin COVID. Good. What happens? In the twinkling of an eye, Christians will disappear. Kasi man, kita ko man, bago lang din mabatay. How about the ships? Dali nga captains the ship. How about the airplanes? Yeah. I know the airplane ayan. Once nga they reach a certain altitude, mabalinda nga autopilot, but they cannot do autopiloting when the airplane is ascending and descending. It must be done by person. Kasi naman, di kita nakabzat, di kita timangpante panunod tayo. How? Kasi naman, di kita economies, and this will affect, di kita kasi nga mas masama, world chaos. Yeah. The world will be in chaotic. Ado nga aksidente, ado nga matay, ado nga uram. Siyempre, dito, there are certain people are nagluluto, parihan nagluluto, na-rapture, di makauraman. Talaga very chaotic to. So nga, then after that, the economies of the world will collapse. And that's the time. Halimbawa, operating room, nag-opera ni doktor, hindi tayo nurses, na ipangato, di matayan na tayo pasyente. Talaga nga, very chaotic to data kagusat. Tayo gayong mo, na nakautang. Thank you. Pasensyan. Nagpangato kayo, nakautangan. So nga, is very, about the judges, nga all of that the verdict to a person nga nagkasala, pasensyan. Kaya di ka kapsat. Separang di ka gugubat, di ka military, di ka police officers, and all of those things. Ito kakasara mga kanay. Di ka agbaybayo, di ka agkakaida nga asawa, kung na dyan. How about, and this would bring a world economic collapse. So in that way, this world would be a catastrophic, very catastrophic. Catastrophic world. Chaotic world. Pag-asin mo kami nata, ni Arumuntan ni Mayoran, Arumuntan ni Pastoran, may anak na, oh my goodness, ipang panuto dati ko,
is really very staggering. That, and there is, no catastrophic, there is conflict. Yan. Conflict at siyempre, ilalagaw kitahon. At the conflict, so they'll be needing, of course, no ta conflict, masapol dan to ti tao, kakabsat, nga mangimaton. No kasano nga, dati nga problema kat maornos. And we will go to that subject. At ko na the Bible, the Christians are the salt of the world. Once the salt is removed, it would be a rotten fish or it would be a rotten meat. Awanan, it must be thrown in the bin. Rapture will create a pandemic, but millions will know exactly what happened. They'll remember how they rejected the pardon of sin offered by the Lord Jesus at Mount Calvary's cross. Nakantangid da idin nga, but they did not bother to receive Jesus as their Lord and Savior, so they will come to remember everything of that. When rapture takes place, some say it will occur, rapture will occur before the tribulation. So natin kung natin katanga pre-trib. Number 2 is mid-trib. Kaya nang sabi natin mid-trib, ang mutay datoy, in the middle of 7-year tribulation, hindi nga parapture ka ng tao. So, in that way, agsagapa tayo. Yeah? In this way, hantay nga sagapa niya pre-trib. And the number 3 is post-trib. Katoy, sa tayo lang malapture, ito nung pas the tribulation after 7 years. Di, agsagapa tayo aminan. Agsagapa tayo aminan. But, whatever position you have, whether you are pre-trib, whether you are mid-trib or post-trib, it doesn't matter. Nothing at all. It's nothing to do with your salvation. It's nothing to do with your salvation, whether you believe in pre-trib, any of this, it's nothing to do with your salvation. Maasalakan ka provided. Because the Bible declares, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and Savior and believe in your heart He rise from the dead, you will be saved. Kung nangyay Romans 10:9. Ano unay nga systematic dito ko nagsusulat ko yung verses. However, para kanya, I believe rapture will happen before tribulation. Why? Nana. Jesus promised in Revelation 3:10, kita niyo pag-usap, in Revelation 3:10, basahin tayo. Iya pura tayo ako ni. Revelation 3:10. Revelation 3:10. Jesus word. Revelation 3:10. Agsipod ta tinumpal mo tibilin ko nga anusang mga ituran ti panagsagaba ay wanan kang tumot intundumtang tiriribok apakasuutan ti amin na tao ti sa nga lubungan. Amen. Surato datay ko naman nga masapol. Out of that topic or passage, pre-tribulation happens before. Rapture happens before tribulation. Nasa word, aywanan na tayo, katin na tayo nga. Ilisi. So kumati question nga ni tatay. Ilisi na tayo. Those who believe in pre-tribulation, dati may isang rason, may kadaw na because wrath is not for Christians. Hindi rin kaya ti Ilocano na rat. Pungtot ti Diyos saan nga for Christians. Tribulation is clear outpouring of God's wrath. Oh my Lord. Una na di Zephaniah 1:15. O sige. Zephaniah 1:15. That is the Old Testament santo di Romans 5:9. Will someone find the Romans 5:9 please? Zephaniah 1:15. Romans
Romans 5:9. Sabi si Panay. Malidan sa aming surat si Panay. Ito yung aming paiso. O si Panay 1:15. Si Panay sa Ilocano, Supania, sana. Wag. Supania. Sumulagan sa Bali. Okay. Okay, basahin mo. Anak ko na tayo, Supania. Si Panay 1:15. Yes. That day is a day of wrath, a day of trouble and distress, a day of devastation and desolation, a day of darkness and gloominess, a day of clouds and thick darkness. So, this Okay. Ano tayo? 1:15. Zephaniah 1:15. Okay. Basahin tayo sa Ilocano. Aldaw ti pungtot day tangal daw. Aldaw ti rigat ken riribo. Aldaw ti panagdadahal ken panagrakrak. Aldaw ti sipngat ken lidem. Aldaw ti ulap ken bagyo. Amen. Darkness. Okay. The Romans 5:9. Ano ka, iti, what? Surat po sa latan, tabasahin mo ito latan. Ay. Basahin ito latan niya. Why? Nanagay. Why? Romans 5. 5:9. Romans 5:9. Kung na ba iti kakabsat. Babaan ti dara na. Mapalintag tayo. Iti sangguanan iti Diyos. At dapay nga rod amay salakan tayo. Gapoken. Kuana. Jai. So nga, mamadat nga rapture will take place before the tribulation. Kasi kung kaligito, God's wrath is for Christians, is not for Christians, tribulation is clear out for him of God's wrath. It's time of judgment. Revelation 14:7. 14:7. Revelation 14:7, it's a time of judgment. That we cannot tribulation, it's a time of judgment. So nga, taknuhan tayo maukom, alaan na tayo nga po Diyosa, nga po Isos. She will snatch us away. So nga, pre-trib. Dagidyahan na mamati ti pre-tribulation, ay kumaukom ka pa nga road. Makalak ang dapay di pungtog ti Diyos. Although we have trials, and we have sufferings, but not wrath of God. And adati rigrigat susuot ken anyaman dita suffering, trials, testings, but not wrath of God. Hang nga pungtog ti Dios. Iso nga ijay kuna na John 16:33, be of good cheer. And because the Holy Spirit is the restrainer, when the restrainer is removed before the tribulation, the only holding back Satan, the only reason why Satan cannot come is because the presence of the Holy Spirit. During the rapture, after the rapture, the Holy Spirit will not be present because awan tayo kakabsa. But there are some teachings nga adto pailaan the Holy Spirit. Tadami apay nga adto paila may salaka tribulation saints. Good. I'm going beyond. I'm going beyond. We'll go to that. Therefore, kasano makonbiktar daw na. why? Therefore, I believe para kanya rapture takes place before the tribulation because that is before the Antichrist make his covenant 7-year covenant with Israel. Alam mo yun ang pinakakaray na mention of the word Israel here. So pinili na ako Diyos. We are the chosen people. Isa nga we are Gentiles, we are only grafted na imarkot tayo lang ijay po adapted word kayo te Israel. So nga hante nga gimon nagdumay sa tapay kagimon mo na tayo ako Yahud so gimon no apay ka na we are blessed at ano din mapong Yahud yung ako yeah
Okay, let us go to the difference between the rapture and second coming. Idi, sakbay, di na baruan na mate. Tanda ni rumay ni Apo Isusan ko na daki. Kaanya pa idi, 1985, ngatatan 2021, hindi pa yung mga imay. Kami nagbayag mo ten, kuna. Tanda ni kanong ni Apo Isusan magmagag ko. Di, ako pa ang diti, adi rapture, or snatching away, ikan di arnas na. The second coming, the second coming man. Dati i-differentiate tayo lang di jay what is rapture and what is second coming, because some are being mixed up. Daytoy buno day jay magidang mo. Iso nga masapo nga amon tayo makabsat ta, we don't only know nga baka dita intibas kadagdag kita nga nasutil ngay nga mang atay nga kasla na mang padpadas no anya ti ammo tayo about these certain terms. Paiso na mati tayo kinaputos ka masapo nga amon tayo mga dato. Yeah. So the rapture, the church will meet in the air. Natati rapture in the air. Air. Yeah. Sabatin tayo nga po Isus din nga to. The second coming month, the church will return to earth with Christ. Datoy, to meet Christ. Dati month, the church, tayo, will come to earth with Christ. With Christ. This will happen in the second coming in the book of Revelation. Kita tayo diyan. Ija is Zephaniah and Zechariah. This is Zechariah 14:4. Yung may kadwa, the church be taken to heaven in the rapture. First Thessalonians 4:17, King John 14:1-3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have said it to you that if I come to the Father, I will. Okay. Yeah, wala na. Where I am, you will be also. Wala na jay. So nga, mapantay jay. Heaven. Di may kalong na the church will come for his saints in the rapture. Christ will come for his church. Christ will come for his church. Nagkasap tayo ya. Christ will come for his church. Susunduin. One. Second coming, Christ comes. Christ comes for his saints. Ang tata saints. Saints tayo mo lang yan. Christ will come for his saints, and Christ will comes with his saints. With his saints. Kaya, For and with. Datoy with his saints. Datoy, kaya ko na ito in the book of Revelation, this is the most spectacular. No, you may imagine ko, very spectacular na yung part of the Bible. When the armies of heaven and Jesus wearing white mounting in a very big horse, they call it stallion. Dahil to the second coming, makita to ti amin nga tao kursa. So, may sad to pa na rapture, believers will be caught from among unbelievers. Ijay second coming kuna na unbelievers. Ano may datoy? Unbelievers be gathered out first. Ito no umay ni Apo Isus for the second time. Or nung to ti anghel digiti sampay nga na salakan. Nung si tayo we will be
the rapture, we will be caught from among believers. Kato ate naging believers. Another one is, during the rapture, Satan will not be bound. Pagbati ni Satanas, Satan will not be bound during the rapture. And during the second coming, Satan will be bound for 1,000 years. That is in Revelation 23. Another one is, in the rapture, righteous be removed, bagatay tatayan. The second coming, wicked be removed, mag-other that. Another one is, no signs will lead. During the rapture, there is no sign. Yeah. Preceding. Awan natin pag-ilasinan nga, huwag sila na tayo, rapture ni. At kastoy kasi, no? Yung the second coming, many signs. Bangtag kayo man timaysa? What are the many signs of second coming? As told in Matthew 24. Men shall be lovers of money, some will grow cold, their love for Jesus will grow cold. War, pestilence, famine, earthquakes, napay, aduda, dili ka na sa one. Many signs the second coming, but rapture has no sign at all. Amen. Because it's a mystery. In a twinkling of an eye, kamo know how many seconds it's about. Kuna dili 1/20 second. 1/20 second is a nanosecond. Nagalisto. So the rapture heralds the 7-year tribulation period. But this second coming, it heralds the millennium. At kaya, kapunta pre-trip tayo nga ron. The rapture starts of tribulation. Second coming, start of millennium. The 1,000 year reign of Christ. Oh, I'm so excited about that. Praise God. O, ito, mapantay iti. No, the question nyo, i-kwaya, naman. Kasi lang na ito because there is no sign, malagay nyo in service sister, hindi kanya tayo nga, ampang na sa nga po, ay, nadali mga ampang na virgin, napapalasan, at dapat manakag na sa nga tulong, nagigyan di susuro nga, hindi ako yung kada tayo, tapi hindi kasi we are always ready. Kasi lang ay peka di jay, virgins, nyapit di maysa. Jadi pimano di abong na kaya hindi nagsuple kita na lagi jay intend ng talento. So mapantay iti purposes, there is a purpose. Pag-stop ta no makano tayo. There are purpose of the rapture. Tatay ko natin that tayo to remove Christians from the wrath of God. The purpose is to award, one purpose is to award the righteous in heaven. Purpose of rapture is to award, wow, Rewarding. to award the righteous, the saints. Dati sa baliman nga subject nato yan. And then lumalpas the rapture, pangato tayo, and then in heaven we will be awarded. Sumango tayo iti Bema judgment. At Bema judgment saan nga it pertains to the judgment of salvation haan kakapsat. It pertains to the awarding of rewards in conjunction with what we have done here on earth when we were still alive as born again Christians. So hantay nyo maukumon ta
nagpasan, ngayon naramid niya ako Isos, di pantay kalabaryo. In Romans 8:1 ko na, there's no condemnation for those who are bought by the blood. So that is one purpose of rapture is to award the saints. Makawan to kami ng panahon na yung agaward to no pagsubli, second coming, so ayaward na dyan langitan. Kami naman lagi ko DJ, don't store up your treasures here on earth, store up your treasures in heaven. So dagi inahamit tayo dito for the Lord, alawin tayo to aming kakapsat. Oh, what a day that would be when Jesus will come. We shall see. We will all stand to the Bema judgment seat. It's not for salvation but for rewards. This is for rewards. Ang salvation. The purpose of tribulation is intended by God to chasten Israel. Chasten kaya nang sa awan. Chasten. Ito yung purpose na. Purpose of second coming to chasten or to purify or to punish Israel. Kasi naka, tinaunang mo tayo na Diyos yan. The purpose of the second coming is to chasten Israel or to purify Israel. Ito man nagbasuldan, hindi may isang basuldan. Adul kita idolatry, disobedience, nginaramid ta, oray ko na nalangarudan, waramid tayo ito, kung na nalihan ko Diyos ide, si kanto nga kang kanayon, ay kanto kasi kanto. Otherwise, no, mo nga sarutan ti pagbaga, ay you will be dispersed. Till now, they're still dispersed. Kakaasi tatak kakabsat, maipuspil tatak gito yung kaputan. They did not obey God. So, during the second coming, God will chasten or castigate. Dahil Ilocano natin castigate. Or discipline Israel. Chasten Israel. Discipline. In behavior and their attitude. Uray no chosen ka. Isuro na pala. Why? Isungarot nga. Because he loved very much Israel, umay for the second coming. Because on the first coming, madida nga ngay kang kanupad. Oh, dayam, kastama, balin ayamang nga manubot na yan na alam ijay kuloong. I mean, they were expecting a king and a savior to be born in the palace. Yeah. In the palace, royal palace. Naupay da gaminta, mamati da, handa mamati. Iso nga, dahil pitatan. To chasten Israel or to purify Israel into believing Jesus as the Messiah. Ipakita ng to kadi ti Israel nga isuna ti Messiah. Amen. Adi rapture pay is a secret. Atingan the world doesn't see us going up. But the second coming, makita, every eye will see. Kung ano di Revelation 1:17, is it 1:17? Every eye will see. And one more, second coming is to purify and bring back Israel back to God. Agsubli da, pasublin na ita. Kita nyo nung kasanong ayatin niya Apo Diyos Israel.
a very loving God. Nga, masapol nga what do you call this, agdalan da kanidya nga wrath nga po Diyos. Ako natay nga rod, nga, at dati, we have all the rights to do what we want to do. Tani apo Diyos nga nga diktador. Nga, in everything we do, ang kamali, there is always, there is always a consequence. Isulado ni Consequence. of their disobedience, their consequence is the wrath of God. So when the second coming, they will be purified and bring back to God. Mamati tanton nga ni Apo Jesus isot na Jehovah. Isot the Lord of David and of Abraham and of Isaac and of Jacob. Question. Iso nga dahil ito'y kakabsat ni Apo Jesus ko na isutin gunang-gunang na we should be all alert and ready. Keep our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ngayon, narod, do you eagerly await His return? If you are with Jesus, no fear at all. Walang dana. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Panatan. Amen. Because that is a very yaman natin very comfortable na talaga na no among ni Apo Jesus ang kang madanagan. Amen. Question. Sabi ko man sa inyo. Are the Old Testament saints be raptured as well? Hindi ka di Old Testament saints they will be raptured as well. Nga kaslakan yata yung mga church. Like the Israelites. O the Old Testament saints, kasi the Abraham, the Ruth, they are the Old Testament saints. Ni David, Aminda, ni Daniel, are they also being raptured when the rapture comes? Siguro. Sika kay Limulada. Sundun to na tani Apo. Ay na. kita dadjay pala, di tanong dagat dadjay. Sundun to Hindi ni bagi dagat dadjay, but the spirit and their souls are in heaven. Are they also be kaya kung saan, dahil ito kadikararwada, kada yung espiritu na bumamantungan kay makipag-reunite yung bagida, are they also be raptured on that day? Di pa nakamong dimit ko na nakit to no rapture. Dagigay na tayo kit bumangon lang to. Why? Okay. Dagi niya na Nga tayo. mapan sumabot iti Apo. Why? Okay. Kurana, the question ko, are the Old Testament saints? Dito, dati nga may, it's a subject or it's a mystery na imbaga ni Pablo about New Testament church. New Testament sila kumakanya tayo. I mean, believers, Jesus believers. This is a mystery. Kurana. When the dead in Christ, kaupay mo ni Christ hindi na tayo Abraham. Isu nga kunada, mamati ang makadati ka. So nga tamagan kada kayo magiti pangmatay about this. The answer is no. The answer is no. Because in Job 19:25, 26 and 27, pagtakang tayo, kita tayo kakapsan. Job. Job 19, 25 to 27. Santo Daniel 12, 1 and 2. Kita ini, kita kanya yung Daniel. Job 19, 27. 25, 26, 27. Daniel chapter 12, 1 and 2. 25 to 27. Basta ka ni Job 19 Okay. 25 to 27. Ngam among nga da may sa dilangit nga umayto ti kamaudianan. Okay. Mangi kalintigan kanya. Uray kalpasan anunutan ti sakit to'y kudil ko. Makita ko ti Diyos iti daytoy bagi. Makita to mismo ti Diyos ket saan to agang ganaet kanya. Napukaw ti tulad ko gaputi kinunayo.
Amen. Hindi ko na. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at the last on the earth. Last ko na. Daniel 12:1-2. And at that time shall Michael stand up, the great prince with which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. That is Daniel 12:2. Ang sana di dyan. Sorry. Let me check. In many of them that sleep in the dust, the earth shall awake. Ayan, nga verse. 12:2. 12:2. In many of them that sleep in time, In the dust the dust there will shall, awake. shall awake. Some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Okay. Di ko na nga, they will be awake. At again, 12:4. But Daniel shut up the words and sealed the book until the time of the end. Many shall run and prove for knowledge shall increase. Di ko na nga, and he said, verse 9, 12:9, and he said, Go your way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the end of times. Many shall be purified, made with white, and but the wicked shall do wickedly. So na po na, blessed is he who waits and comes to the 1,300. But go your way till the end, for you shall rest and arise to your inheritance in the end of the days. The last part, Daniel 12. You go your way till the end of you, for you shall rest, and will arise to your inheritance at the end of the days. Iso nga, kuna da nga they won't be raptured. Iso nga very special tayo kakabsat. Agasam da. You are very special. Ako na kami di text ko kayo nga 1 Thessalonians ko na tayo. For the dead in Christ describes the present church. The dead in Christ, kaya ang the word in Christ, it describes the present church. Ano na nga yung baga di Old Testament church. Before Christ. Before Christ. Nga the outpouring of the Holy Spirit on the Acts 1:9. That was the beginning of the church of Jesus Christ. They spoke in tongues, in other tongues. Question number 2. Will we have bodies in the rapture? Will we have bodies in the rapture? It has been discussed before na ni Lazaro kini divides klinasin na malasin daya. So we will have bodies in the rapture, an incorruptible body. Kasi like it's like Jesus when he was raised up from the dead. Jadi he can just pass through or nakalagap di ruangan. Mas strict na lang ta because he had a glorified body kasi nang tumad kamusan. Kanta ito nga alalya. Amen. On the day of the rapture, we will have a glorified new body, immortal bodies, because death has been swallowed up to victory. Amen. Hallelujah. In 1 Corinthians 15:53-55. Kasi how could we appear anywhere? Dati ko na po ni John 20:26, hindi ni Apo Isos nagumar. Basta si berlatan di kwarto, nakla dabaya. This is the kind of body we have when the rapture takes place.
we will be having a glorified body and new body, an immortal one, because this one is very mortal, managbasol. Kuna na. Malagit yung pahinga ni Apo Jesus nakipangan. Nya na sa dino na nga na igit ti karayan, igit ti like idingat kalkalap dapat bring some of the fish. Nagtuntuno, tapos nakipanganda. It was only then that they know nga ni Jesus gaydi jay. Iso nga kasi dito man sa mangantay tupa, amen, mangantay laang, amen, hallelujah. We have bodies in the rapture. The key verse na dyan is 1 Corinthians 15, 35 to 38. Kitang tayo. Nagdan tupagin tayo. 1 Corinthians 15, 35 to 38. Nakaubusan, kuna na kayo. 15, 35 to 38. 1 Corinthians 15. 35, di pa nabuhat lagi. Nga mada, dagiti abdo na, kasano ang mapagungat, dagiti natay. Anyan to, akita, tibagida, maad. No mangimula kay, di bukas, saan nagtubo, manaksid numatay. 37.5? 137, Kat- 38. Di mulam, saan daktilen amula. Hindi kat bukol lata. Nalabit abukol ti trigo uno sa balya kita. Kas pagayatan ti Diyos, ikan na tibagi day ta abukol. Ited na ititunggal bukol at tumutok bagina. Amen, amen. So, nantupagi tayo. Amen. Iso nga, hantay ito nga, espiritu nga, ang katilasagan, ang katikuan. Aglilinasin tayo, sumarap nga, ikan na tayo tibagi. Tanong malasin tayo, malasin ko nga ron, nga ni Joy Dijay. Kaaw magbagi na. O, malasin lintak nga ron, nga siya, kaaw magbagi. Iso nga, nantupagi tayo, kakapsat. We will have bodies in the rapture. Amen. Hallelujah. Nya ti salud sa Diyo kaluksan pagtitinulungan tayo. This is a sharing period. So, pada ti second coming ti na rapture, Ang nagpada. at na pagpadaan daw. Ang pagpadaan daw nawan. Kaya differences na tatay ta. Ha? Kaya differences na di answer na. Well. Ang nagpada ti rapture The kun rapture, we will be meeting Christ. we will be meeting Christ. While The the second coming, with Christ. we are coming down with Christ and all His heavenly armies kung na ron. The saints, the second The one. saints. At pada nga involved ni Jesus. Sa kanila rapture it's a mystery. Awan di maka explain no apay nga kasjay. It's a mystery. Kada di second coming is a doctrine. Doctrine na talaga nga di Matthew 24 ka talaga nga iso di ipagbagana dyan. Nyapay. Sige pa, inayunan niyo pa. Inayunan Medyo tayo pa. naulit na talaga dito, medyo doctrine na. Kitang dahiyan to there are many ways how to interpret the scripture kami. Dahiyan to yung convinced ang lagi teaching tayo. At kami dahiyan to mga literal in meaning. Dahiyan to mga awang ti heaven, tikon ko natin dito ti heaven. Nagatuti presence ni God ito in heaven, kalakas dyan. So mayat So, makali tayo dito nga. well, so the Old Testament, mga rapture tayo, they will remain na pala dyan until after the Great Tribulation. Agungan tanto after the Great Tribulation together with the Tribulation Saints. Lagi dyan ang putulan. Ibaga naman dyan Wait lang tita. After the rapture, adan to ka di pa lang iti second chance di sa salvation. Adda. Lagi dyan wrath of God nga upa, kada trumpet, kada niya pala ito 666. At nanto pala there is a chance. Tapos pariyan to, dito tribulation, nagudwa. First 3.5, iso di ngay
iso ti campaign manager nanto ni 666 is the false prophet. He is the campaign manager. Politically, economically, he is the czar. Political czar, economic czar, what else? Talaga nga, he is really very full of wisdom. Matulad ng very broad dati nga talaga eh. Dapat ko masabalin itong subject na dato. When man is yun, memento ko. So, ito mga minsan adalan tayo, no niya mapasama, what transpires here on earth after the rapture and what transpires in heaven after the Iso rapture. pang panunuto ka, Jibkat, after the rapture, ang kumapang panunutan ti kastak lang. Sa bagay, bagi na isa lang ka na, tatan. Kung panunutan tataya di rapture, but what happens after rapture? What happened to the people nga ma-left behind? Dagijay people nga ma-left behind, dagijay to agkad-kad nga matatakan ti 666 isundan to dagijay may isalakan. So, ano yung second Saints. chance? Wan. Kan, aging turdan to anay nga road, nagdida mo nagdindingag, iti panahon ti grasya. Gospel. The grace period. Aging turdan to, adi, orehan dan to mga, ori magdasakit na high blood, numatay dan to, at least they are saints. Andan to mga panijay lake of fire. Datang to the tribulation. Yeah, After after rapture, great tribulation. That's the the tribulation. rapture, adan to 3.5 years, kung na real duma lesser tribulation di 3.5 years, and the last 3.5 years is the greatest wrath of God. Dito ay ang kampanya pa lang ni Satanas 3.5, kampanya na pailaan. O kita nyo, agbibisin kayo, there is war, there is economic collapse, world, globally. O siya, kung ano to, sakti, namain nyo nga, itakder kayo, kung ano sakti, ang amin nga makasulbar ka data nga problema. Kung ano, actually, kung ano to, adutar ko na nga, biblically, nung dati mo mamatay amat ka, it will come from Europe, the 666. He will come from Europe. Yan duman ko na he will come from the Middle East. You know, nabiyag itang nga nga 666, maririg na nga nabiyagan. So nga, Under PDP lang. adalan tayo kung minsan na jay, what transpires When one meron point by point ano ka. after the rapture. Tapos sakbay No, yan nga. karamihan tayo lang yan. Siguro sakbay nga mantit ka sa balit ng wala. So nagdamo dali tayo kasi na kaya tayo nga review. Ang tintay nga talaga dito takil nga tayo nag-question si Jai. Yapit. Tapos hantay nga parpartakan ng